Bom ke Israel ya si tili kali wat iap kandaingut hajan jongkan nongbak birut wat adin kajing maham jong u Donald Trump klem map ke Israel ka kruit benapang ya ki hospital wat ya ki ambulans ki bakit ya ki nongpang menin kesimbalang ka Israel kelapen ki biang ya katma ya kebasiat dagi drone ya ki sipau tili kali kentub ya kawe ke ambulans bat kebalawan ra ya kajing yap jongki kendai ngut ki mensimbriu kane kajia hakaput jong kanongba birut ha sapang syati jong ka Lebanon na kine ke kendai ngut arngut gibayap kide kinong sumarpang hapo jong ka ambulans dan remote kidai hatayar bat uwei udai usipai jong ka Lebanon ubadang yad lenti ha katei gajaka kane kalajia wat hadin ba u presiden jong ka US u Donald Trump ula bitar sikadei e yau Benjamin Netanyahu halor kejing peteng jong ka Israel ban hier tma ya ka Lebanon da ka ba ula kento ba lada jin lada om don ma u Benjamin Netanyahu uladai bandon hapo patok Henry u Benjamin Netanyahu ula yang rangba baga Israel kadai pan penklem lut yaki kenhun jong ka Hezbollah kenang bandon ka jing syongsuk ha katany Middle East nagal yang jong ka Iran lengba u menteri rangba gambari u Abbas Arachi ula maham alada ka Israel kan hirtma ya kanomba birut ka Iran kan penki tma piang pat ki sipai jong ka Iran kilong ki balak loi ban yale kaba kam sngol sangsot kalong ba ka Israel kan nomab buat ya ki hospital ha kaba kala bom ya ka Jabal Ajmal hospital hatayar ha ka sinengkong bat songwut ki bru ki balayap pat ki bala mensau kilong sispa arponio kan menin kesimbalang kala bom ya ketib naik public hospital nadu ke arteri jong benai mach hadu menta kajung ya Lebanon kalakot adu layacar sanspa kandriu warla kajung elek kadang yaj nrei baro arliang kine kidang ab ya kajung ya keren penyasu ke hapo Washington